uhamba njani anzini amemete emabhele akabulale labafana bangathi lo mfolo ucula le ngoma athi kungawola amandla lavela enkosini nawuthi ngifike ekhaya. Mhlazana moya efika kuyafuneka nikhanze nenzawonye futhi nikanyekane futhi ninebudlelwane lo munye nalo munye. I think we are saying when it's clear, boss. It's clear. So vumeleni kumele kakhulu khapha kuhle. Okanye sikhulume kakhulu sana. Ake sivumele sithi sino kakhulu kurelax amana. Sivumele sana. Relax. Aw. Yithi lendzaba. Indzaba leqala khona. Iqala lapha kuNembeza. Hlantekile into Nembeza. Hlantekile into Nembeza ngoba lo moya lo uyaphesa bazalwane. Awu. Ofanani nemadloti. Ngoba emadloti angangena nje nasemphangeni akahloniphi. But lo moya lo uyaphesa. Ufuna kulungiselela. And umuntu lotamukela lo moya akasahambi noma ngakuphi. Futhi akasakhulumi noma ngayini. Akasahlali noma ngimiphi imihlangano. Ngoba ulungisa sitsha. Ulungiselela kwekuthini. Hlale moya lo ngcwele. Yabuta lo mbuso. Yebo mandiphethe. Napaphatiswa. Napaphathiselwa nguphi moya. Namemukela lo moya lo ngcwele. Athe mandiphethe asizanga nekufa. Kodwa lesatshelwa ngako ngoba kuthi sembathe umanyana. Sambatha sakagesi. Asizange sefa ngalo moya. Ngikosihamba sigilana nje. Ngikosihamba sikhulumana. Ngikosihamba sisolana. Ngoba kasinalo leligosa lelimoya logcwele. Namemukela yini mhlasana mphaphathisi. Asake sihle nokufa. Ungabosuka kuze kubuye impendulo. Ngike nenda umzekeliso nge-ATM. Na uyawufaka ikhadi uyafuna imali. Kuvela umbhalo lothi please wait, your transaction is being processed. Kwangathi usho njalo lo mbhali wale ncwadi ye-Acts uthi sewuhlete eJerusalema watela umento wangefiki hlala ulinze. Sewuhlele eJerusalema wafuna umsebenzi wangefiki ungesuki. Sewuhlele ekhaya hlala ku-Stick and Mud wafuna kwakha wangabi nema-resources athi kwathi ungesuki. Lokusho kwekuthi hlala uletha lempendulo ngoba lo wethu uNkulunkulu ufika ngesikhathi esifanele aphendule ngesikhathi esifanele. Kuyeka kukhona iphutha, kuyeka kukhohlwa, kwaxa kuthi ungesuki eJerusalema ulindele impendulo. Imali kungenteka bekwanyaka imali yesiyo. Noma le mali oyibona uqhamuka nayo kulomnye ekhaya. Anzi. Uma ufuna ukubhadala fita udoja bani. Letinto leto tinto letohamba tiphela. But nawuthatha umuntu uthatha ubuqotho bemuntu. Ngoba likhaya lakhiwa ngokuqotho ngaphandle kwendlu. Indlu ayakhiwa ngokuqotho but ikhaya lakhiwa ngokuqotho. Nalaba besifazane na uyawubuka ungabuki kuthi namhla uhamba ngayo. Ngithola umuntu omduna noma ngithole indoda.
kubuhlungu kulesi